Witam na moim kanale i zapraszam na krótką relację z wyprawy do Gruzji. Pomysł wyjazdu chodził mi po głowie od kilku lat i w tym roku udało się go zrealizować. Polecieliśmy na przełomie maja i czerwca z dwóch powodów. Po pierwsze, aby zobaczyć Dolinę Trusą w soczystej wiosennej zieleni. Po drugie, odpocząć nad morzem przed szczytem sezonu. Całą podróż mieliśmy dokładnie zaplanowaną, zarezerwowane noclegi, samochody, opracowaną trasę podróży. Z niecierpliwością czekaliśmy na 28 maja, czyli dzień wylotu. Ale zacznijmy od początku. Snapoti chamo konda albiski chamo natali adekna potomi abe sakwa bishe monatali snapoti chamo konda albiski chamo natali adekna potomi abe sakwa bishe monatali anina nani nina o tani nani nani na o anina nani nina o tani nani nani na o snapoti chamo konda albiski chamo Napotomi abe sakwa bishe monatali Snapoti chamo konda albiski chamo natali Adekna potomi abe sakwa bishe monatali Anina nani nina o tani nani nani na o Anina nani nina o tani nani nani o Snapoti chamo konda albiski chamo natali Adekna potomi abe sakwa bishe monatali Snapoti chamo konda albiski chamo natali adekna potomi abe sakwa bishe monatali Snapoti chamo konda albiski chamo natali adekna potomi abe sakwa bishe monatali anina nani nina o tani nani nani na o anina nani nina o tani nani nani na o anina nani nina o tani nani nani na o Do skalnego miasta niestety nie udało nam się dojechać. Droga przez górę zajęła nam więcej czasu niż planowaliśmy, ale widoki, które zobaczyliśmy po drodze, były tego warte. A do skalnego miasta pojedziemy na następnej wyprawie do Gruzji.
Ardija mosula Irmisa jogi Shigisa jweula Netai ezoa Araga etela Araga etela Ters დღენაგლული ვეგონე ხედავს რომ გავიზარდია სანაგვეზე და ნაგდები დღეს სამლოცველო ხატია აღარა მიჯის კარგავა აღარა ბრის მაქვს დარდია კარგი მაქვს სუთი სოფელი გაიდროს დავიბადია გაიდროს დავიბადია კარგავა წყლული მირჩება აღარაფრის მაქვს დარდია თავისუფლად ხებს არცივი გაიდროს დავიბადია გაიდროს დავიბადია აი მთაზე და თოვლიანზე და იარდავთ ეს